Ka seng bahalang HYC riboy sepngi hapo ka jingilam jong samla Alfred Lengdo obade presiden ketika circle henne ka step kata ka hnyol tarik ubanai nopra 8,000 arpawai kalapan long ye ka jingilang ka ba kerpang hapo ka sunong kensir na ka benta ban ati ye kitiar pansawa syakador bersunong kensir ban yo penon kam hapo ka sunong gathao Iba constitutional na pani kung kahun bigwa pan kacing dan ti panitrelang iba jadi kung kinulang constitutional. Ya kini ki kor jing pansawa la IT seorang ba sunong ka sunong kensir uba Isman Lengdo haga balawan ru ban sakilang dagi executive committee member ka dor barsunong bat kiri urang ba ka sunong ki longkemi bat kumjuru ki khun samla. Kani kini kebenta kaka ngikum kinong yalam. Nishim ya kajing kitli. Nishim ya kajing yaslo. Para nong yalam. Wajah kajing sya. Ngid angnun bat ngikwa. Ban idan bentalang. Ban lei na benta kaba khama. Shushu Andre. Ngikum kinong yalam. Ngimdon kalat ngimdon kaboy kabon Andre ngikum kunhun ngidon anta kalenti kabani ngibu hakmat banio dan trelang walana ade keberit ngikum kunhun khamha takador pasno khnangpa la Ha kane kesengi laidon langru kiwe-kiwe gi dekhot jong keseng gi bakentup yau samla pensuk lang kharsantiu beriau sekretari keseng samla shnong usamla banchan lang nongtri usamla John Makri bat kiwe-kiwe hadir pada kalian jompi hila ai ya kasanat sa jikan mau ya usorda shnong kensir ha to kasni na namdon na panapun kam na so bertema na ai kuble yang ini step pangalayo itu mat bakti pa hila ai na ya kasanat sa jikan mau kerti tri kam kujengna kum wen sudar hapo kanya tong kathan riboy sipi jongi kublesi pun bat kebentar ka ba arlong nalayo bantian samanta ka setiap ya kanya kamai ka ba uborka jongi pun podon kam nadu sibit lasai stiker na batagino mino mijinton kam kiba magi to pasnon kam kublesi pun banagoliang jongi hilakan mau ban biasno tilang pada pasno jongi nasno pertempau li kicing sokben na kalian jomna bagi don cibun kiwe pak kicing don kam